Iyang okay panipon malanwaw na rakso kon pon peyu waun kisanan kan ko. Likan ko nanalang ko nan kanyay ko. Wow choro rong sapal machail kopna. Koryaun kopna speaker and legislature. Stone kopung labalabakan nan palian chiyak. Momot sa government to chon pon peyu sa. Pachawan luka kupran korosong nan sapal machail rongan ranwach. Ngay sarli Nicolas mapan bacawan kalire kukuburakan autapan sapal machail rongan ranwach. O ya cara lapan sapal machail rongkan kayo. Palian ayuam bacawan sawasa school kan handphone pay. Koryaw kasaraw yan kaulan ko kasulu fun walk riyagat riyaysa o katayo sapal machail ran masalangan handphone pay. Wrong sang kolonya Wayne Ponpe, Palian School and Wayne Ponpe, o Palian International Organization for Migration Dayoam, Pachawan Yukupanar, ang nisawasan unyawitan tangkan pil, when sawasa school kan, ang apalpan rosan ma. Sawas pukat sang Palian prepare, project ko sawas pukat ang school ko'y may school lenum kolonya lukop omne o matalanium. Tang pukach kakanaw teta pil kolon kiti supuki limaysak o pan sawasa tatak o kapalpan pil ang school pukach. Tangkan pil pukach pan sawasa iral sarikan ang uyapan umyam cook o pinimpin. Nanu yapan tatakan sawaswat school bukach pilpachawan aliatiar aray chingal tupsaun and wasing station o sarikan pilpan pachawan uya ka school o uyapan namuyam mepanyang sawasa uyapan tare tau pasangan soma kovite saktuaw. Puyan pachawan pachang sawas bukat school namne public elementary school pachawan uya kasarawi mocho-mocheo Puyan kasarawi aray chungal tupsaw bukach ni September yaisak silu riyakat riyaisak. Karyawan sapal machay rongan ranwach niyala menakcho paryawan riyakat riyaisak sapal machay kopnan Wayne Pompe the Honorable Reed P. Oliver Pachawan tar kaulan puko ang rail member kanen Palian Price Control Commission o Port Member Cup and Palian Pompe Transportation Authority. Kasarawian kaunang pukowach pachawan uyawi ni conference room laut na nopsan kopna me pachape labalap kolonya Wayne Pompe. Nan kasarawian pachotan kaulawach Chairperson and Committee on Public Works, Transportation o Communication nan Momotan Legislature Kaisakan Pompe, Senator Eroline Moffett, me pachawan uyawal yapan Speaker House and Chi Lampert, me pachawan pachang kopna Ulfer, o pachawan Kosomo, o pachawan Napali Kasarawach, me pachawan uya kapakapen ruchingata programen Kasarawach yaywan paran Tepster Paul, sang UCC P. Momotso, and kapilang nanwen kachi. Irailakan me pachawan ala ray chungol kaula, ye ang Palian Price Control Commission, Ms. Marcela Cha, o sang Palian Pompe Transportation Authority, Port Ye Mr. Midian Net, Mr. Nixon Hansen, Mr. Tanya Laisak, o Mr. Tucker Apra. Kasuluan sa palmachay rongan ranwach, puen yang kawawi o kasampal ki Ranan International Day ang rail Sarapen Pinabulkan riyakat riyaisak me Palian US Embassy me pachanan Kolonya Pachawan Luka John Way pakan ang programen 5K Fun Walk Run Mecha Uya Chapin Sangan Program Wachapan Pachawan Uyawi
nan wen pon pe yo pan pachuan wiyawan ni Oktober isak riyak isak laka isak ni isak. Program watch pan pachuan wiyawan ni pon pe cinemas movie theater parking lot o socha pai te socha isapa o pachuan luk ang pokon miya t-shirt rubber price mask o lisara pan chocho me pan pilpachuan wiyawan sang rail palian non-governmental organization kan mail kochte te bachoto yang pachang tato kaparan ho kasampal watch kapaya way sapal machay ran watch ye sapal machay ran masalangan wain ponpe ulan pan mi minipit silu poinche kulak 5 minutes walu ni maisang ungalangan pan mi minipit point silu kulak isak minutes pa isak payo ni maisang ulal pan mi minipit payo poincheo kulak 5 minutes ri isak payo ni pong o ngalangan pan mi minipit point wano kulak isak minutes 5 isak 5 ni pong ranwa champan mi minan pungan balimasa o paniyair ni nate isak lele isak 5 ilok likin paina pan mi minipit payo lele 5 pan tapokan yang aku marmarakan kocok o pan kak miya ngilen na isapan ni saujik len niya pangang pan mimi paliyair o palikapi ni nat 5 lele isak ilok likin paina pan mimi ni pich payo lele 5 pan tapokan yang aku marmarakan kocok o pan pilkak miya ngilen na isapan niya lamang pan mimi nan pungan paliyair o palimasa ni nate isak lele isak 5 ilok likin paina pan mimi ni pich payo lele 5 pan tapokan wan lom ranayo mimi ni tekere wali isak tuang wan lom en ranwach mimi ni tekere isi isak isu wan sasongan kacaw memoratinan irairan awarya isak payo mimi ni insis 0.5 isak wan sasongan kacaw memorati nan sampung anak coba mimi ni insis 0.5 isu ton pe pan rasam kachpen glakwano mini jay isak 5 ni sauchuk o pan prong salang kachpen ni may sangan lakap glakwano mini isak payo ni may isak Mengko yay macakan autapan sapal macay rongan ran watch kalanganan kupuran koros o kasalilya.